RB Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Oh no! Puluh minit lang po. Apo na bilo. 2 minit na lang. Ôi, tôi là chồng người. Đang hệ thống đi luôn đi và tôi tên đi luôn ơi làm một cái này Oi, tidak terus. Mari sambil. Hadiap. Amin ke hang panas cepat he. Tinggal situ. Play. Cepat. Ajur. Sekali papa oleh. Nah, langsung. Kalau bilang buku. Jom. Atai malam dulu lagi. Yo. Atai malam dulu. Ya, Parul. Hei, ya lamentu. Ada rambut tak? Ada. Dalam lawan kopon bang, orang macam kan? Non ini lebih juga. So sibuk kalian kisah lah. Sibuk kalian. Mana ini tukang ada begitu. Sibuk kalian orang jaga orang pakai.
ring pocket tertalin ke talon along sesuai jadi pun lapen itu kele bang langsung no itu koton pabina ko alam thela ke itu dia khai wan ta sini ya nahi ase bang so koton na tangkai bang so ke sentu kai hoki bang kan hantin khalo ase ran sana bang ke rubi khan nang itu khat toilo rubi ke dia tho ase labang so koton kenan shot kar dia khai tu kenan shot ba ke itu horbong hote hai him kati phiu la tai kenan shot lo la pen isi bang ke anamaton la kenan shot lo la pen ya khot isi kenan shot bang ke itu an tu ho nasi kenan shot bang ke itu kar dia khai tu apal hai bang tu khat lo na nasum kal di ketlangan na bang ke sigi kirin pondi je phan hoton bang dogek nagi kithok ke je hoton dogek nagi ke dan sebang sing khat tangwan masih mampu itu piningan non kefiran tamsta kal dia khai tu ke hoton na bang so ke selong kal dia hem tu nongan hoton dar nagi tu mata pusi itu pining setalin jatalon along sa itu hoton si patri phan itu singwai konsi patri Terus sa nangilana po ng itin ng pot. Non ako hoton si bolong na sumagtibon. Pero lang manaklang po. Ano kaya hoton sibu. Ang sibu ko nga. Boro Baptist Christian Association adumpen ingdeng plikebratrok annual conference mati ningkanesek amaipi kapadupon. Ni phai krepli phuluni constituency ke parlo padum phukuri arongalong Boro Baptist Christian Association adumpen ingdeng plikebratrok annual conference mati ningkanesek amaipi kapadupon. Bangso amaipi ni phai krehini arnipen paduponsi pini ni phai krepli an kijut siarni paman ponlo. Bangso amai pialong Speaker Aman Pen Kachetongdun Reverend Kamson Rongpar Karbi Anglong Baptist Convention General Secretary Lapen Mr. Muku Daimari Vice Principal Jayon Bible College Udalguri Pen Pusi Birta Longpo Bangso amai pialong Pregjam Along Ripensita Nang Chetongdun Sonsi Nagaland Udalguri Lapen Pregjam Ahawar Karbi Anglong Dipu Manjapen Christian Adhoromati Baptist Atumapan ke Kroy Aradatum Chetongdun si Bangso amai ing Samjin Pen Pachunpo Puluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbi Anglong News Channel Reverend Kamson Rongpar Nili Karbi Anglong Baptist Convention along Chunbang Sai Siklembong Bini dak Boro Baptist Christian Association Karbi Anglong Baptist Convention arlo la tumta isi association lo Boro khai tum tumda kapre khai do la songbong pen Boro tumta isi khai lo Boro Baptist Christian Association alang itu ningkan sek amai pi pini patumi dik pen cheng pon lo pen pini ange ki jut lo la pen la bang solong pregjam amondoli pen ke wang na pen kapre ka dim pen tamen ang chetong dut pen labang so karchu along alang litum kan se ko pia sai dang ponima la so ching ki than ching bai do la pen dak lun ke kan pen ajok arnam phan kiro karchu absona ajai mek ke deng pondo abson se mission pen el tum labang so ajai mek ke chon long lo la pen niri phan ke labang so mai long lam ki than je phan si pa pon lo la sinili dak lam ki than je phan si nang chetong don lo ajai mek sigdeng pon abang solong ajai mek deng pon aka prek gawe alang litum ningkan kai ke song thak se ningkan si pen epong ka chingrum do dak ningkan arjonang bong ke claim ke dam sai hai hoi report chen po lam jai chen po la pen muning ningkan phan ke claim pon ji phan ko bi sai ma so ka chingwai pon pe do lo la pen dat pen phi ke la boson si karchu amai arnam han karchu amai ani siang bong tame batai ke thom bak amai da boson piman pon solong kilun ke kan do arnam han kiro karchu kan do kardo mo boson si piman pon Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do mi thak me kurwang thu